arajar katsan aku san perik chung September kasim ka beningkong berkabakadu haga jingtiak pam joma it hani grims ngayang ham to sai henry shiteng janit nanung klat ini asi napasyaw kishkor joma it mai lada pidang ibet lada pimon tugurku ngakwa bantre nak bentar parti om menang emelian di singa klempang bentar pai ngakwa pengantre nak bentar ke parti uklan na syu ban om hoy ne ladan koma itu brushu pendek lu gimas in sim oksigen tambah Shibosnan duna banglaya bantre nak bentar ke parti hakbor na syabe ke parti ublay baklila dana mengantre bakwe ke seng barang kini ginong tok kubor ki kenau ha kumno layo bantre ring bakasti ringkaring kadbat ubat stilau beri UCM juga district council bagi no yung senyang benay bagi netai bagi netir nak bentar gitu ki anro juga district council kasih klinik bill berkata klan bill kawai kalalom kawai dek kokur kejai tak kasih klinik bill dengan sate ila train laya dek siapa ketin kasih ila yo menteri ringkat kasih auto society nak bor benar dengan sorkar bagi tur laya ketin kasih angin nostalgia rumah juan ke meeting ante ko kompleks dan yang berpercaya upai pa haki shipos nem dunan nalayo menteri laga dek ke parti laga dek nak bentak kejat negeri hai bor berit Bagaimana sekarang bagaimana kata? Abang nak pencipta melayani ni ke parti apa yang jing syabe, klaim wap yang jing pencari bakot kiwe di parti, wan nak menelak nangi. Hang lu membeli telat, bagaimana bekerja negeri ke idam kam, yang apa dengan air ketiga wan ketiga yang air bor berit dalam persyam. Bagaimana kini kata abu main najrong, baru play ukurku, play kini kelad muka, bagan menelak nanong stoi konstitusi. Oh kipun kibakren, ngatip. Kumno kupor mo mga ibang katang badam di isyano damentag sa kuwawat barwan nila election announcement. Hindi ba kuwa mga pagba? Hindi kinikimang ilang kijongpi, kibawan mankon niya nga. Kung majiyate ka mga syurod, how arazar kakendal, nan syumadre nila election nanti na mga syurod, kisyapti yung kikandidir henspa. Ila itu election kan bisa sana jar bunan yo vote lies pa ko vote garu ay mo yung plan iban ni spa pinele election tule gidon ni jikshlu apply ni ticket ara jar kusan MDC na motion constituency balengan na ni kata ibare bitu ite mila treshitong shisang te ko motion constituency kisnong mila room kawai gin kawai kisnong ladan ka chingene ka bajang barupai ba Shisin berkat dengan berkat, apa kira pak yang umuman menilai election mana nonstone. Ada jeng berkat beri masuk bendur pada emotional constituency. Shisin berkat nanti mereka job kerem, kecing kermen ladan nama ladan kecing edai kecing etre bukai pak. Layu benrung ini kisnong kita. Tam kumupoi shibnai shiteng nuan menilai election nonstone. Kebau menin nang yo stang siaja guys pak buat kelas mu tham dengan kecing